Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news na makuru yemeza ko Minisitiri w'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda Sabin Nsanzimana ari Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye kuganira ku bufatanye bushya mu rwego rw'ubuzima, ndetse bongera no gushimangira amasezerano u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse gushyiraho umukono angana n'akayabo ka miliyari zirenga 332 mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuba rero tugaruka ku bijyanye n'uruzinduko rwa Dr. Sabin Nsanzimana Washington DC, icyamuzinduye, ariko kandi mbere y'uko tubigarukaho ndashaka kubanza kugaruka kuri aya makuru ajyanye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda, aho mu kanya kashize ibiro bye byemeje ko uyu munsi nyuma ya saa sita cyangwa se ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 10 Werurwe 2026 i Paris mu Bufaransa, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku ruhande rw'inama mpuzamahanga ku ngufu za nukiliyeri. Aba bayobozi bombi baganiriye ku mibanire myiza kandi itanga umusaruro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa, ariko nanone bungurana ibitekerezo ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bashimangira ko hakenewe gukomeza ingamba zigamije gukemura imizi y'ibibazo bitera umutekano muke mu karere, by'umwihariko nyine aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero twihuse i Washington DC, ni Minisitiri w'Ubuzima w'igihugu cy'u Rwanda Sabin Nsanzimana yahuye n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, bagirana ibiganiro ku buryo bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'u Rwanda na Amerika ni mu rwego rw'ubuzima, cyane cyane ni ku bijyanye n'umutekano w'ubuzima ku rwego mpuzamahanga. Iyi nama yabereye ku cyicaro cya US Department of State, aho Minisitiri Nsanzimana yakiriwe na Jeff Graham hamwe n'abandi bayobozi bo mu biro bishinzwe umutekano w'ubuzima ku isi n'ubufatanye mu bya diplomasi mu rwego mpuzamahanga, cyangwa se Bureau of Global Health Security and Diplomacy. Nk'uko byatangajwe kandi na Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibiganiro byahuje impande zombi byibanze ku ngingo zikomeye zirimo nk'ubwo ngubwo umutekano w'ubuzima ku rwego mpuzamahanga, ubufatanye ku rwego rw'iterambere ry'ubuzima, gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu by'ubuzima hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gushyiraho amasezerano mashya ashimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko ubufatanye mu rwego rw'ubuzima kari ingenzi cyane, ariko nanone cyane mu guhangana n'indwara z'ibyorezo n'ibindi bibazo by'ubuzima bishobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi icyarimwe. Ni muri iyi nama kandi yahuje abayobozi b'impande zombi bongeye kubakira cyangwa se gushimangira amasezerano akomeye yasinywe mu mpera z'umwaka ushize i Washington DC, akaba amasezerano agamije guteza imbere ubufatanye hagati y'u Rwanda na Amerika mu rwego rw'ubuzima. Ayo masezerano y'imyaka 5 afite agaciro ka miliyoni 228 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga saga miliyari 332 mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ayo masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaremeye gutanga inkunga igera kuri miliyoni 158 z'amadolari agamije gufasha u Rwanda mu bikorwa bikomeye birimo kurwanya sida cyangwa se HIV/AIDS, kurwanya malaria, kurwanya izindi ndwara zandura, yewe rero no kongera ubushobozi bwo gukurikirana indwara z'ibyorezo no kunoza uburyo bwo guhangana n'ibyorezo ndetse n'izindi ndwara z'iki gihe zikomeje kugenda zaduka. Ni mu rwego rwo gushyigikira ayo masezerano, u Rwanda rwo rwiyemeje kongera amafaranga rushora mu rwego rw'ubuzima. Ni muri icyo gihe cyangwa se muri iyo gahunda y'imyaka 5 u Rwanda rurateganya kongera ishoramari ryagera kuri miliyoni 70 z'amadolari agamije guteza imbere serivisi z'ubuvuzi ndetse no kongera ubushobozi bw'igihugu mu guhangana n'indwara. Ibi rero biragaragaza ko u Rwanda rushaka gushyira imbaraga mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage binyuze mu ubufatanye mpuzamahanga ndetse n'ishoramari rituruka imbere mu gihugu. Ubufatanye hagati y'u Rwanda na Amerika mu rwego rw'ubuzima bumaze imyaka myinshi, ariko cyane binyuze muri gahunda zitandukanye zafashije igihugu kongera ubuvuzi
ku baturage, kurwanya indwara z'ibyorezo, kongera ubushobozi bw'ibigo nderabuzima ndetse no guhugura abakozi mu rwego rw'ubuvuzi. Ibiganiro byabereye i Washington biragaragaza ko impande zombi zishaka gukomeza guteza imbere ubufatanye burambye, cyane cyane ni mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage ndetse no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bishobora kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga. Ibi biganiro byo kongera gushimangira amasezerano y'akayabo karenga miliyari 300 mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda bibereye i Washington, ni mu gihe u Rwanda n'icyo gihugu bitabanye neza hanini bijyanye n'ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ikomeje kuhabera. Ni ibirego u Rwanda rwahakanye, ariko kandi bikajyana n'uko hari amasezerano n'ubundi yasinyiwe i Washington agamije gukemura ibyo bibazo. Bimwe mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba byakomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru, bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari zikwiriye kongera kugirana amasezerano ayo ari yo yose n'igihugu cy'u Rwanda, ngo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kuruhana no kurufatira ingamba zatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Benshi bagiye bifashisha aya masezerano bakagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zikwiriye guhagarika ayo masezerano, ahubwo aho kugira ngo bakomeze kugirana ibiganiro bigamije kuyashimangira. Icyakora cyo n'u Rwanda inshuro zose rwahakanye rwivuye inyuma ibijyanye n'ibi birego bivuga ko u Rwanda rwari rufite aho ruhuriye n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwagaragaje ko ingamba z'ubwirinzi ko zigamije gucunga neza umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukumira ibishobora guturuka hakurya bigamije kuruhungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga kuri ibyo birego bya Kinshasa, bavuga ko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bakwiriye guhagarika ubufatanye ubwo ari bwo bwose. Icyakora cyo dutereye amaso mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda, bagize bati ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US State Department i Washington DC, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagiranye ibiganiro na Jeff Graham n'umuyobozi mukuru w'iki kigo hamwe n'abandi bakozi bo mu biro bishinzwe umutekano w'ubuzima ku isi n'ubufatanye bwa diplomasi ku rwego rw'ubuzima. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano w'ubuzima ku rwego mpuzamahanga n'ubufatanye bwa strategy hagati y'impande zombi. Bakaba baganiriye ku gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu buzima hagati y'u Rwanda na Amerika, ndetse bongera no gushimangira amasezerano y'inyongera agamije kurushaho gushimangira ubwo bufatanye hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugana ku musozo rero w'iyi nkuru, uru ruzinduko rwa Minisitiri Sabin Nsanzimana i Washington ruragaragaza ko u Rwanda rukomeje gushimangira ubufatanye mpuzamahanga mu rwego rw'ubuzima, cyane cyane n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe isi ikomeje guhura n'ibibazo by'indwara z'ibyorezo n'ibindi bibazo by'ubuzima rusange. Ubufatanye nk'ubu bushobora gufasha mu kongera ubushobozi bw'ibihugu mu gukumira ndetse no guhangana n'indwara, bityo rero bukagira uruhare rukomeye cyane kandi rugaragara mu kongera ubuzima bw'abaturage mu rwego rw'ibihugu ndetse n'urwego rw'isi yose muri rusange. 5 kuri 5 rero turakomeza kubana no mu yandi makuru.